brata. Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata. Pitao je u dućanu gde prodaju suvu hranu i kupus iz Srema, ali rekli su mu nema. Rekli su mu nema. Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata. Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata. Pitao je u Banatu, tražio u internatu, išao do Srema, ali rekli su mu nema. Rekli su mu nema. Onda jednog lepog dana dođe mama nasmejan, bravo iz porodilišta, kao da to nije ništa, i reče sa vrata, donosim ti brata. A tata? A tata ko tata? A tata